Kana makaramu. Awashatse barifatira. Ahubwo fate bari cyo. Nyine barunde hizi. Twifuzaga kubabaza kuri iyi nzu yanyu yafashwe n'inkongi y'umuriro, mukadusobanurira iyi nkongi yatewe n'iki, ese hangiritse ibiki? Yafashwe n'inkongi ntabwo nari mpari nagiye muri siporo. Bamenyesheje byakerewe kuko nyine batashobora kumbona ku isimu kuko nakinaga. Hanyuma hunziye nasanze polisi yahageze. Bageze hagati y'igikorwa. Ubu sinamenye icyabiteye uretse ko bahoze bakora imirimo ya sudire, bishobora kuba ariho byaturutse ariko simbizi neza. Ubundi inyubako ifite ubwishingizi? Inyubako ifite ubwishingizi. Bwihe societe? Radiant. No kuvuga rero kugeza ubu ngubu ntabwo muramenya ngo ni ibiki byangiritse. Byangise byo cyahiye cyane ni stock y'umukiriya witwa FDC. Niyo yahiye, noneho no hejuru yayo hari ibirahuri byinshi byangitse, ariko cyane cyane ni byari muri resto. Agaciro kabyo rwose nakamenya kuko ba nyiri stock nibo bashobora kumenya ibyarimo, nje sinamenye. Mwaramufitemo za kizimyamoto n'abakozi basanzwemo bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bazikoresha mu gihe habaye inkongi? Dufite ibyangombwa byose nko kuzibona hano, za kizimyamoto zimwe ziranga. Twari dufite za kizimyamoto z'amazi. Niba wanahageze kare wumvise ko hari za sirene zitabaza kuko zari zumvise umwotsi. Ariko buriya bushobozi buba buri ku nzu, ntabwo bushobora kurwanya umuriro ubaye mwinshi nk'umuriro ufatiye muri stock. Urabona ko na polisi imaze amasaha abiri irwana nawo bikaba bisa n'ibyananiranye. Tukimara kugera aho inkongi yabereye, twakurikiranye tuza gusanga hari ibikorwa by'ubwubatsi byari birimo kuhakorerwa, aho bari barimo gusudira. Muri uko gusudira rero bikekwa yuko ashobora kuba ibishashi byamanutse bigafata stock irimo ibintu bitandukanye. Hari harimo laptops, hari harimo impapuro, hari harimo printers. Bikaba bikekwa yuko rero bishobora kuba byaturutse kuri icyo gikorwa cyo gusudira cyari kirimo gukorerwa kuri iyi nzu. Gusa turacyakora ibikorwa by'iperereza, kuko buryo iperereza ririmo gukorwa ushobora kubona amakuru yandi atandukanye, ariko icyo twababwira muri kano kanya ni uko tukihagera batubwiye ko hari ibikorwa byo gusudira byari birimo kuhakorerwa. Ibikorwa byo gusudira bishobora no kuba intandaro yo kuba ari ibyo yatumye inkongi ibaho. Twavuga ko hari byo mwabashije kurokora cyangwa polisi yaje gutabara isanga bigeze kure, cyane ko hari ubwo abaturage bavuga bati polisi barayiyambaza ariko wenda ikabishobora kuza isanga ibintu bisa naho byazambye. Icyo twabashije kurokora nuko inzu twahageze tukazimya inzu itari yafatwa mu buryo bukabije. Ni stock yari irimo nyine izo laptops na printers n'impapuro n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ibyo nibyo byabashije kwangirika, ariko agaciro k'ibyangiritse ntabwo byari byamenyekana ngo tumenye ngo bifite agaciro kangana gutya. Ariko icyo twishimira ni uko abaturage baduhaye amakuru hakiri kare, noneho polisi igahita ihagera izanye ibikoresho byabugenewe ikabasha kuzimya bitari byatera inkongi ikabije. Murakoze cyane afande. Ubutungane bw'u Rwanda busabira abahoze ari abayobozi bibohero rya Rubavu n'abagenzi babo gupfungwa byarategekanye mu minsi 30, bombi uko ari 30 bagirizwe ivyaha byo guhohotera abanyororo, harimo abo uko guhohotera kwateye impfu. Eric Bagirubusa abandanye no nkuru. Mbafungwa 5 bireguye mwiburanisha rya nyuma ku ngingo y'ifunga n'ifungura ry'agateganyo, harimo 3 bahoze ari abacunga gereza ku mapeti mato ndetse n'abandi 2 bahoze bafungiwe muri gereza ya Rubavu. Bose ubushinjacyaha bw'u Rwanda
bamukurikiranyeho ibyaha by'iyicarubozo byateye impfu za bamwe mu bafungwa. Iburanisha ririnze ripfundikira nta n'umwe wemeye uruhare akekwaho muri ibi byaha. Jean de Dieu Baziga aregwa ko afatanije n'uwari umuyobozi we Innocent Kayumba bakubise uwitwa Jean Marie Vianney Nizeyimana bikamuvira mu rupfu. Bamushinjaga kwiba ikiringiti cya mugenzi we. Ubushinjacyaha bushingira ku mvugo z'abatangabuhamya batandukanye na raporo ya muganga igaragaza ko Nizeyimana bamugejeje mu bitaro bya Gisenyi yarangije gupfa. Baziga akavuga ko Kayumba atari bumuha amabwiriza yo gukubitanya kwigendera kuko yari yagiye i Kigali mu nama. Ikindi Baziga wari ku ipeti rya Serija avuga ko ntaho yari guhurira na Kayumba wari umutegetsi ku rwego rwo hejuru. Baziga avuga ko ibimenyetso bimushinja ari ibihimbano. Uregwa n'umwunganira bagasaba ko raporo zakozwe nyuma y'izabanje mbere zigaragaza icyateye urupfu zateshwa agaciro. Ubushinjacyaha bukavuga ko Nizeyimana yakubiswe mu bihe bitandukanye n'umunsi yapfiriyeho. Marcel Bikorimana waranzwe n'amagambo akomeye mu rukiko n'umucungagereza wari ushinzwe umutekano w'imbere muri gereza. Areba gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye impfu za Gasigwa Damiye Arias Bengazi na Magdad Lambert Abdelatif. Agahakana yemye uruhara aregwa. Avuga ko bamushinja batavugisha ukuri kuko yababangamiraga gukora ibitemewe muri gereza. Uregwa yabwiye urukiko ko muri gereza hakunze gupfa abantu benshi bazira uburwayi busanzwe mu buryo atakwibuka buri wese. Bikorimana akibaza impamvu yashinjwa n'abantu batari inyangamugayo ari wari ushinzwe kubarinda. Yabafashe bose ababumbira mu cyo yise agatsiko kateguwe mu buryo butazwi kagambiriye kubasiga icyasha. Umwunganira mu mategeko avuga ko inzego z'iperereza zihutiye gufata abaregwa zibafunga ku maherere aho kubanza gucukumbura ibyo zibarega. Akibaza impamvu abakoze iperereza babajije abafungwa gusa aho kubaza n'abacungagereza. Bikorimana yazamuye igisa n'impuruza mu rukiko yavuze ko abo bari bashinzwe kurinda babaswe n'ibiyobyabwenge bashaka ko gereza yaba indiri yabyo. Kuri we abacungagereza mu bihe biri imbere bazajya bategekwa n'abafungwa ku buryo nibanareba nabi bazajya babashyiramo inkoni. Kubireba James Hodari nawe wari umucungagereza muri Rubavu ahakana ubufatanyacyaha ku gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye urupfu n'icyaha cy'iyicarubozo. Yisunze inyandiko yamutumiraga i Kigali mu mahugurwa n'impamyabushobozi yahakuye, Hodari waburanaga yiyunganiye yagaragaje ko amatariki aregwaho ibyaha atari muri gereza. N'inyandiko ubushinjacyaha bwemeye uko ziri ntibwazivuguruza. Undi nawe aratambuka asubira mu byicaro. Kubara abafungwa babiri baregwa muri urubanza ibikorwa byo gufatanya n'abari abayobozi babo muri gereza bagakubita bagenzi babo. Bombi bari bararangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 10. Innocent Ziyaremye bakunze kwita Kimwanga na mugenzi we Patrick Nahimana bakunze kwita Banarudia bari muri komite ishinzwe umutekano wa bagenzi babo muri gereza. Bavuga ko inzego z'umutekano zabatwaye zibakuye muri Rubavu buguru budakora hasi mu gicuku zibajyana i Kigali zibashyiraho igitutu n'iterabwoba ngo bemere ibyaha. Nahimana we ntabura no kuvuga ko yakubiswe igihe bamubazaga ku byaha bamukekaho. Gusa urukiko rwababwiye ko ibyo bavuga bagombye kubitangira ibimenyetso bibishyigikira. Kuri Kimwanga akavuga ko abatangabuhamya babashinja bacuze umutwe wo kuremekanyiriza ibyaha abahoze babacunga. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha impamvu butabajije abashinzwe ubuvuzi muri gereza kandi bigaragara ko abapfuye babanzaga kubanyuzayo. Bwasubije mu magambo yabwo ko iperereza rigikomeje buri wese ugomba kuzabazwa buzamugeraho na cyane ko ntari rarenga. Ku rutonde rw'abapfuye bazira inkono ubushinjacyaha burondora Jean Marie Vianney Nizeyimana, Damien Gasigwa, Martin Kayumba, Jean-Claude Seyeze na Magdad Abdelatif Lambert. Ni hagati y'ibihumbi 2019 n'ibihumbi 2022. Innocent Kayumba wigeze kuyobora iyi gereza ya Rubavu hari nawe ufatwa nka kizigenza w'abaregwa. Ubushinjacyaha buramubaraho umuntu umwe wapfuye, naho Ephraim Gahungu wamusimbuye kuri uwo mwanya we arabarwaho abantu 5 hakiyongeraho Emmanuel Ndagijimana wahakuye ubumuga bukomeye. Ku mpande ziburana zirasa n'izitana ba mwana ku bimenyetso. Ubushinjacyaha buravuga ko inyandiko z'abaganga zabanje zigaragaza icyateye impfu zabanya kwigendera zitari zo kwizerwa. Abiregura nabo bakabwikoma ko ibimenyetso baregesha ari bicurano. Bose ko ari 9 ubushinjacyaha burasaba ko baba bafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 bukabakoraho amaperereza. Ibyo ntibabikozwa ariko bagasaba kuburana bari hanze y'umunyururu. Uru rafatwa nk'urubanza mboneka rimwe ku byaha by'iyicarubozo mu magereza y'u Rwanda mu bihe bitandukanye byakunze kuvugwa ariko ubutegetsi bukabihakana. Abakurikirana izimanza barimo bafungiye mu magereza abayobozi bayoboyeho biragoye ko bavugira mu ruhame icyo bita ukuri ku bibera mu magereza, bagategereza ko urukiko rwazafata icyemezo ku birego by'ubushinjacyaha. Icyemezo kizafatwa mu cyumweru gitaha. Urusa rw'Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ijwi ry'Amerika tubandanize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho umurwi w'igihugu ujejwe impunzi utangaza ko abarundi barenga ibihumbi 5 bariko barasaba ubuhungiro muri territoire ya Uvira iri mu burasirazuba bw'ico gihugu. N'inkuru tubazumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari Uvira. Aba barundi basaba ubuhungiro barenga 5,000 bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange
iri mu birometero 36 n'umujyi wa Uvira. Muri bo hari abamaze amezi arenga 2, abandi nabo baza buri munsi. Twabasanze hanze y'urupangu rw'inkambi y'agateganyo ya Sange mu tuzu twubakishije inzitiramibu n'amasashe, abandi bari munsi y'ibiti. Hari abandi nabo bari bateraniye mu bihangare biri muri iyi nkambi no hanze yayo. Tezimana Esperance amaze ukwezi ahungiye muri Congo, avuga yuko yavuye mu ntara y'Ibitoki kubera ibyiyumviro bye bya politiki bitandukanye n'ibyabo yita bake babi. Twamusanze mu kazu kubakishije amasashe n'imifuka ari kumwe n'abana be 5. Twebwe twaragira uku kubera usanga hari abantu tudasangiye ngo imigambwe bakaduhora ngo nuko turi abaseneri, hanyuma rero twagira aho turyamye ngo turyame mu nzu, ugaca usanga baje kutuvumburira kuburago, bariko batuvumbura kubuhuzu ngo mwebwe nimuvuge cabujije kuja mu mugambwe yacu. Natwe tukavuga ati yemwe bo kwagira Imana, twebwe ntituzi icyo twotora nico tworeka, tenda ni mutubabare twibere kuko naga cavuganya ngo ntigikunda ntigikunda. Muri aba barundi basaba ubuhungiro kandi hari abo twasanze ku murongo muri Sange, abakozi ba seri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi barimo kubandika no kubafotora. Bucumi Eric yari yahungutse mu mwaka wa 2021, amaze ibyumweru 2 ahunze. Narahunze nongera ndahunguka kubera nyene nashitse muhira abo ngabaranyiruka ko cyangwa ndahunga. Warovuye muri nkambi? Ntago nashitse mu nkambi, nari nagarukiye ngaha nshashike Buvira muri bamwe ba mbere n'ubundi nshitseyo bo bace bongera baratangura kumpinga cyangwa ndagaruka. Aba barundi biganjemo mu ntara za Kibitoki na Bubanza bavuga yuko banyura mu Rusizi baje gusaba ubuhungiro muri Kongo bagenda bahura n'ibibazo byinshi birimo kurohama. Twambukira kunyuze ku migumbugumbu, namba umugumbugumbu usambukiye mu mazi sefini batwawe, namba imvubu ije igakubita sefini uragiye, kuko wa murovyi ntazokwigura acarekura we ukagenda nawe wakiza ubugingo bwiwe. Gusa kubera ubwinshi bw'abarundi basaba ubuhungiro baraha muri Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no kurara hanze. Nyabenda Mathias n'umubyeyi wavuye mu ntara y'Ibitoki. Turabura amazi yo kunywa meza, turabura ibyo kurya bikwiye, abana bo bari kwaradutukurira ko abana baragwara, tumaze kubura abana benshi cyane. Niba rero hase tukurikirane iduha imiti ikwiye kugira ngo abana bacu bagugwe kandi kugira ngo baronke ifungurwa. Urabona nko kurya ubu barashobora kutuzanira ituryo saa 9 z'ijoro, mbese saa 9 y'ijoro woganuka ugafasha abana nk'abaryamye. Umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yabwiye Ijwi rya Amerika ko uretse aba barundi 5,000 bari muri Sange basaba ubuhungiro, hari abandi bagera ku 2,200 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira. Gilles Manda, umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, yemeza yuko muri aba barundi bari guhungira muri Kongo harimo n'abari barahungutse bongeye kugaruka kubera impamvu zitandukanye. Ndiyo sitakata